باخوش به تماشاوان هجا به هفته نامه بخاطر اکرانی ولی هفته نامه تایبت به مجاره حلب الودری بن و ایریشا لسر تاخیر کردن نهار روش تابی جدو شویه گوهرینه که یه داخویانی هری داوینه یا فرمانداری قصدی هات عالی جبول حف کردنی یعنی تحرکینا برنامه خود به سوی راوستر مگو برنامه تایبت و میوان به بد تحرکینا برنامه مد قای ساعت و نیمه که بالفیدری الاکرانی و بنو و ساعت و نیمه ده میوان ما وی روشه کوام گیهاشتنی اوی بدر خیر میوان می یک میجی ولی می روشنامه وان فهیم شکر کنها الاستودیو هل جبله فهیم بخیر هاتی زنی کی موسا روشه داوی اگر موسا هنکی تشتماشوان به بیجل هفکرنه کیه ام نوارو که هفکرنه زانه نه چیه yani Vespem gor saat Avrupa saat çaru tiştekte fermandarı geçti ya hezen Suriye Demokratik biraz mazlum abdi daxyani ki da dve daxyani de got kuj bo gelil taxin Şeyh Maksud Eşrefiye yen Halebi ve brengeki evle ben ve gohestin o dureci şu dimenji agahici Rojavayı Kurdistan'ı hatın birindar u şehit u her vaha gelinle heremi bu otobozan berbe der hafre ve çubun şehidu birindar ko bukhara birine şehidu birindar xoji bukhara birine ve de cihe ki şu an hatiye amade kren ne cihe kulle biminin yani cihe kulle biminin ne evdere le lay şerbe hatını ve goestin bu aliyen evli ev aliyen evleci pişreci de saatin peşi edici bavardım praniye van ve berbe kamuşliye ve için şu birindaran bir taybet ambulans amade bun birindaran girtin birinde hoşkanaya ve takriben disab gor saat Avrupa saat şeşadı yani hevalenmeyin rozname van kulur agahiyan didan van agahiyan jimere gotun nezi saat şeşavan nişteciğin Şeyh Maksud Eşrefiye giyiştin der hafre ve pişti der hafreci birindaran bağvayı killez girtin berbene hoşkaneyan birin nuhaci amadekariya nişteciğin din yen Şeyh Maksud Eşrefiye hatını ve goestin ve berbe kamışliye ve biçim prani ve kamışliye cijvanre ve amade kirin tabi gerek insanı yani لأن بجوي كيف فعبك حميد تخ نشتجي حميد تخ يدر خسره ve gav nişteci hemu derdeketini yani kasiku agahiyen jinava Şeyh Maksud Eşrefiye jite bele agrbesteki lur ser agrbesteki hatiyelle hefkirin fakat nava tahe heji embejin yen kulur rudenin yen kujiyana kulur dominin yanji embejin şervanın heji luandera hene yani embejin bit avayki tamamin nahatiye valakirin le fakat kesin de ravşar lezgi de mi bejen de desteğe kemin de kesin ko ravşar yani prani zarok u jin u kalemir u kalepir u her vaha embejin birindar u şehit despeke de hatını derxistin kembeji car carna denge guleyan Şeyh Maksud Eşrefiye disatten ama bağvaya ki geçti şerekilur ve gavtune yani evle fikrin çavayı çıkkavmiye ve navberedehin agahin zalal ve gavtuneye fakat yani do berbe evare veji disa hate gotun ku le Şam'e civineki gel Amerika rayadarın demkiya Şam'e ve yani edi rayadarın demkiya Şam'e ve cimerud karbeje rastiji çeten Şam'e civineki beri ve daxuyani am pişti ve daxuyani beri ve daxuyani do evare Tom Barakji banga Trump rastarast sernave Trump çiğ Ahmet Şarara Jolani re hevditin kiriye دوی هفدیتن ede gotiye ku Trump daxwaz kiriye ku şer demil dest lur bisekine yani
derdeme evlehiya Suriye'ye eğer Suriye şereki din bir rengi careki din dest pê bike ev ji bo tevayê Suriye xetere tabi duê hevdîtinê de peyvekîl ser qesedeyê jî got şara çiye tombarak xud bêje ku qesede şîrkemeyel dijî Daişê me bi hevre gelek şer kiriye yani çênab kul dijî qesede bi vî awayê em bêjin şerekî were li darxistin lê feqet diyar Pes ew yani çima beriya çar rojan, 5 rojan te evde digot yani. işte ev ya problem jî ew e ji xwe lazim em wê binirxînin yani piranî Kamê benirxînin beriya wê hevala Serpîl rejîsora me ye li zinekî wê ew bikim yani wê daxuyaniyê wisa hinekî bi tê serekanî ve temaşevanên me ew daxuyanî wisa weke nûçeya lezgî tabî ji saet ji çara veyê ew daxuyaniya fermandarî giştiya Hêzê Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdî Ragand ez naveroka wê hinekî sûca staj ve temaşevanên me re tarîf bikim ve ji vê derê ez ji vê derê bixwînim ragînim wisa çi dibêje fermandarê giştî Hêzê Sûriya Demokratîk di saet çaran de tam saeta wê bibêjim yani gorî kurbajî ketiye serê dîme çara de çar û tiştekî de ketiye serê ajansan hingê wisa dibêje ji bo gelê taxê Şêx Mesûd Eşrefî yên Helebê bi rengekî ewle bên veguhestin bi rêva bi ew layên bi ew aliyan re wan li hev kiriye navbênkaran yani ji wan re ragihandê wisa bibêjim fermandarê giştî Hêzê Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdî ev yekê radigîne tabii nivîskî bû daxuyaniya wê dibêje ji bo êrişên li ser gelê me li Helebê û binpêkirin bêne rawestandin bi navbênkariya aliyên navneteweyî agirbestek pêk hat û ji bo şehîd birîndar sivîlên asêmane û şervanên li taxên Eşrefiyê û Şêx Mesûd bi rengekî bi ewle ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bêne veguhestin em gihîştine mutabaqatekê yani li hevkirinekî vê derê pêk hatiye. Abdî Bang navbênkara kir ku bi pêkirinan bisekînin rawestînin û ji bo vegera bi ewle ew ya mirovan ji cî ew mirovê ku ji cî warê wan hatine xera kirin ez wisa bibêjim bi destê wan çeteyan ew berdewam bike yani ew ê wan veguhestina wan ez wisa tarîf bikim dibêje tabî ew wekî dinê jî ji bo berxwedê şehîd hevrê malbatên wan silav ew sivîlên taxên Eşrefiyeyê Şêx Mesûdê li ber xwedan ew xwedî hurmeteke mezinin li bîrayîna wan bejna xwe ditewînin ji malbatê şehîdan re sersaxî û ji bîndaran re jî şîfaya xêrê dixwaze Mazlûm Abdî di vê daxuyaniya xwe de piştî vê daxuyaniyê ew dîmen derketin ew dîmenên ku veguhestina mirovan di herekîna bernameya xwe de hewl bidin xwe bigêjînin ew deverê ku ev mirovê sivîl di destê yekemîn de birine em ê herekîna bernameya xwe de hinekî li ser wê rawestin eger em hinekî wisa lê vegerin fêmişik wisa em hinekî bidirxînin helwesta yani Trump bi mijar vegirday çend daxuyanî dan herî dawî ew li ser pirsa rojnamevanekî daxuyaniyekê wî hebû li wê derê bi helwesta wî dît yani helwesta xwe guheran yani pêşiyê bi gotinên ewan e yani weke ku qedera vana be vana dijimnê hevdûnê naturelin dijimnê hevdûnê xwezayî ne yani bû awayî tarîf kir vê êrişa hanê ji ber wê ev şer derdikeve bûyekî Trump tarîf kir lê tabî berjewendiyê wan hene û li gorî berjewendiyê wan divê bi her du aliyan re jî bixebitin wî awayî daxuyaniyek da piştî wê çûyîna ew nûnerê wî yê Sûriyeyê pêk hat tombarak pêk hat û ji hingê vê jî wisa şert û mercan de li hev kirin li hev nekirin tiştekî wisa tê gotin niha ev dê wê bêje sekirandine yani daha ev sekirandine şer sekirandine Niha bi rastî meriv lazim e vê tiştên ku çend rojê dumahî de çêbû başrove bike. Şeşê mehê de li Parîsê civînekî di navbera İsraîl û
hêzên çeteya Şamê ve çêbû. Piştî hate ragihandin ku li hevkirinek li wir çêbûye. Yani çare beyde hatı gotin yani bahsa ve help kirde hatı kirin yani naberoka ve hatta çare mehede ew çêbû şeşê mehede jî êriş dest pê kir. Meriv nikare bêje ku vê êrîşe û ew li hevkirina İsraîl û Sûriye ji hev cuda ye. Li wir plansaziyekê ye. Eger tu rastiya xwe binerî ji xwe sala çûyîn yekê Nîsanê de ji bo Şêx Mexsûd û Eşrefiye li gel hikûmeta demkîya Şamê peymanekî hatibû mor kirin. Di wê peymanê de dihat gotin ku wê hêzên Qesedeyê hemû ji wir derkevin bi çekên xwe yên giran lê bes asayişa hundirîn ya her du taxan wê bimîne asayişa hundirîn wê kontrola asayişê ya nav taxan di destê xwe dibigire lê feqet bawayekî giştî berpirsyariya wê herêmê jî girêdayê hikûmeta demkî be. Feqet vana sozê xwe negirtin. Li wir çi kirin? Li wir diyar e bi vê daxuyaniya dûmahî jî eşkere ye ji bo guhertina demografî gavekî nû avêtin. Guhertina demografiyê de çi ye? Ew her du taxên ku piraniya wan Kurdin û her wiha em bêjin Ereb û Suryanî jî nav wan de ye. Ew taxana bi temamî bi rengekî ji Kurda û ji Suryaniya werin valakirin û ew tax kontrolê hikûmetê dibe. Îja ew aliyên ku êriş dikin meriv li wan dinere tena serê xwe ew ê kontrola hikûmeta nû de nebe. Çünkü ew hêzên ku êriş ser bi taxê de birin bi hêza Tirkiye, bi qeweta Tirkiye, bi alîkariya Tirkiye ew çeteyên ku ser bi Tirkiye ne. Biriya wan çêbû. İja gava vê tişta jî çêbû meriv li wê peymana ku çarê mehê de navbera Sûriye û İsraîlê hate kirin meriv lê dinere ku plansaziyek heye. Yani Trump heman tişt dema girê spî û serêkaniyê jî hatibû dagir kirin heman tişt ku bu navbera Kurd û Türkan de şerê hezar salan heye ew bi hev nakin vê carê jî dixwastin şer bikin min jî got hûn dixwazin şer bikin yani bê patawatiya xwe heman tişt vê demê jî got tabî li wir jî bi destê xwe her du bajar em bêjin teslîmî devleta Tirk kir rehemberî jî tabî ji Tirka jî tawîz gir niha jî derdê wan ê esasî Derdêwanê esasî li Sûriye li hevkirina İsraîl û Tirkiyeyê. Yani ji bo emnahiya İsraîl dixwazin li gel Tirkiye bi hev bikin. Ji xwe kontrola Şamê bi rengekî girtin destê xwe. Lê Tirkiye di wî warî de pirsgirêk bû ji bo wan. Tirkiye çi dikir? Tirkiye heta niha bawayekî eşkere dibêje ku Kurd divê li wir desthilatdar nebin. Yani bira Kurd hebin, Kurd bijîn yani mafê Kurda û takekesî heye fakat wek komekî Kurd nikarin xwe îdare bikin, Kurd nikarin xwe biparêzin. Ji ber vê yekê jî heta niha hewl dida ku navbera hikûmeta demkî û Kurda de lihevkirinek pêk ne. Her carê ku ji bo lihevkirinekî em bêjin gav dihate avêtin Tirkiye li wir diket navberê û xira dikir. Ji xwe van tiştana me pirî caran jî Yaşar Güler jî ji Hakan Fidan jî bîst. Her wiha rayedarên din dewleta Tirk jî gelek cara van tişta gotin. Ha li wir İsraîl jî ji bo ku başûrê Sûriye temamî bigiribin kontrola xwe xwek nêzîkî Kurda nîşandida lê rastiya xwe de jî ew jî Kurda hat diya eşkere bû ku ew jî Kurda ji bo berjewendiyê xwe dihat bikar daniya û vê tişta li hember Tirkiye wek tehdîdekî pêk daniya û taliyê jî ji vir diyar bû ku bi qenaata min êdî di navbera İsraîl û Tirkiye'de jî li hevkirinekî çêbûye yani kontrola başûrê Sûriye bi rengekî didin wê Roşlatê Çemê Firatê piranî em bêjin bi rengekî li ser wir ewle bûnî yani wê kontrola wê em bêjin bi rengekî destê Kurda de bi fakat piraniya heremên din Helep jî tê de wê
kontrola Türkiye'de be. Yani Lur jil hevkirindeki bir avay çekirine hat peşerojede ve işte nu derkebe ole dernekebe ole emnizanım fakat eğer bir avay biçe ev berjendi yok bir avay breve bin debeku mümkün eku siberoj jideyr hafre dest mümkün takkav rakkav ev aliyen ku prani Arap le dijin u kontrolayı de Bakur Roşlatê Suriye'de em bêjin rêvebriya xusar de belkî ser wan aliyan jî êrişekî pêk bînin. Tabii ew êriş weka Helepê nabe. Çima weka Helepê nabe? Çünkü ew hêzên qesedeyê temamî li wan taxayê ew kontrola wan hereman jî qesedeyê dikin. Hinekî ji ceribandin çend cara ya mesela ew ê de dibîn. Ceribandin ama yani Lur ve şerekî jî îro mezintir Em vê îtibarê baxivin yani em vê îtibarê baxivin xwe planê wan çêkiribin yani ev plan hatibin çêkirin yani ev hatibe plan kirin. Lê tabii ew plan ve çixwasî Ama biçin axir serî. derdê Tirkiye ew e yani divê em wî jî bîr nekin yani Tirkiye naxwaze li wir Kurd xwe birêve be û Tirkiye naxwaze Kurd li wir bi çekdar bi çekê xwe verin. Tamam. Mêvanekî me dinê heye li hevalê wê nivîskar Hüseyin Ömer ava me dît Hüseyin Ömer roj baş. Rahat ekran. Baş. Sadece çaran û vir ve tabii ev yek hata eşkerekirin û pêv ev hevkin hata eşkerekirin û pêv ve niha ez û fehîmê şikim li vê de stüdyoyê daxivîn yani çapemeya tik de wekî hemî ta hatibin vala kirin hemî hatibe giş derketibin hatibin derxistin wî away di çapemeya tik de ew hate gotin yani ya propagandayeke wisa reş heye tabii li vê derê tiştê ku ez taybetî ji te dixwazim ku tu ji temaşevanê me re bibêj di çapemeniya Ereb dikare bişopînî li wê derê çi dibe ev li hevkirin çawa tê şîrovekirin çawa tê dayîn. Hazreti Çapameniye Araba yapı rejima Suri kan tiştikler Arabi bijen rast. Maksudu Eşrefiye'de يهاتي كرن وتشتاتي دردبي يعني حتى بردستي بصبي شخوا وقت زانين بريندار وكسن شرفان وبي نقش خانه ده كسن نقش هاتن بچاندن هاتن آلية خسرية ديمقراطيك يعني هاتن آلية روجلات روجاضاي فراتي أو آنينيا ديشي پرانیا ملت افراستی که جه قدر کردن یعنی یک کارین 4-5 روزه شرده ریهن کی هاته بکرن گلک مالبات تشتا باشید نیرین آمده هنک چون آلیه افرینه و گران سرمال و ملکی خواه او تشتی پر باش بی هنک دیشیل تاره حلب بلابین یعنی او کاربن بکرن بوپا رفا داعشی یا شامی و بهلی آنها او ملت وگرد ایستاد تاریخ خود بینید بر و هنک رایدارین رژیم بلا کرن دگوتن تار شیخ مسعود اشرفی جو خود تارنی به قانونی هاتنا آوا کرن گلک تب ورن خرا کرن افطار و جنف برنگه کی پیلانلی ورن آوا کرن افجی تهلوکه کی پرمازن هیا و افریجی yani plastik Hüseyin Ömer tüm gotin biborin em vê ki yani Türkiye dizan em beji Türkiye çi jara gotin şehir çi bu gotin kent yapılanması ya da yapılan tişteki usta yani şimdi ve çekirina bajir bu ya vari gava ko erişi kurdan kirin dahi kurdan kirin bajarı kurdan kirin bu rengi ev yek وسا دان يعني جنوب آواکرنا باجر بویرگی نشانه يعني پلانه که ترکیه یا جبر ویز دیمیشم yani ne tane yani ne Suriye خاص بیشم تشتك سوري تنه تشتك هندر سوري ده بلان سوري تنه حتى بلان عسكرية تركانة بلان اقتصادية تركانة هر تشت يعني رژیم سوری به ناو دست جولان یا احمد فرهاده اللي دراستی خودشی هر دست هاکان فیدان ده یا استروک که سوریه راستی کو بریوه دبی هاکان فیدان و کی با کو پیر هاتی حاضر کنن جبو کو کار سوری بدن مشاندن یک جواز پیر کار پیر شیبانیه یک وزیر دربه یه نوش خواه
وزير الداخلية سوري أو ظلامي هاري نزيكي تركيا ظلامي ظلامي قد هندر سوري ده أو براتيكي ده أبو قصرة يعني وزير فلسطين جوخابا قاسو أو يمكن نزيكي تركيا وفي لنا بيكتي نجبو لكن تركيا عدوكا تشتي تركا هاتين كرن تشتي ريما تركا الهمبر كردا كريد باكردا السوري المسيحيين الجزيرة الفرنخي دبرن دي ود الشيخ محمود تجيهاتا بيكان مكتوبي كيلاني حتى دسبيكي جبيرنا كن سوا ترى أمبجن جزيرة طنجة هاتا قرتن دسبيكي جورا شيخ مسعود وأشرفية جي يعني دتاري نوال البيضة مظن زيادتري صدو بيست طنجة طنجين شهر يكو خلقت نابرا دو دي الارتيشن شردت حاضر دكي صدو نقبل صدو ده صدو بيست لقور راكاندني خاتم حاضر كن جبلكو امبيشن طوبو تشتين ديه قلقي لا زيادتري تشلو 3000 لاش يعني كتاين يودين تركيا بتايبتي وجين غريب دركات الوضوء واخويا ترن هناك شيشان هناك تركستان هناك جزاكستان هناك يقولن يكو وينين وهنا وشرد كرن الهمبر ملاتي الكرد يانجي الهمبر تاري هردو تارا شرد كرن وكاتن هردو تارا شبو يحكي اصبار دكن بيلانا وقت ما مستقوتي وهرتنا ديموغرافيكا يعني وين قاري خوا بكن بيلان خوا ببن سريت وهر دو طرف والا بكن جبر كانتونك هندر بازار كتاب قبول دكن بلكي شي از في بيجن يعني يما جرك ما تدبير هين وقت ريجيم هني هاتي بلكي شي اما هناك الخوا فجر خوا رخنا كريش دفي يعني دفي وارده يعني ام وي كفلشوبيتين رخنا كرن خوا رخنا كرن يعني كريتيك اوتو كريتيك جنبو ما اوك يعني ده جريكا ورا كرن يعني لامي خوا باش عملنا در باس بكن لي بي جي كام هناكي اوي في مساله جوهرينا ديموغرافيك هناكي باخذ في مش مخواز اشتوي برسم يعني بفي قلت لهم شو خوازم ببيجن يعني نبي كل كرن تانية كسين كن نكار كنترول بكن ويحمي اج ودا يدخن يعني او هريما كو ام طلبه ديكن يعني حلبي طبي حلب قال لك برفراها نتالي كرد يعني السورياني اللي كان كنترول بكن اجي هبل العربي اللي كان كنترول بكن ويحمي اج ودا يدخن دو سوان تجي مروي خو بجي بكن ام افيد بيجن وسن گوهرتنا دموگرافیک شخود او تشتی کد تو دبیجی دناف خود پارێزی yani de گوهرتنا دموگرافیک de ew heye yani ji bo ew taxan karibin bi hêsanî kontrol bikin ve ew kesên ku nikarin kontrol bikin ve ji wir derxînin û her wiha tamamî însanên xwe di wan dera de cî bikin lê feqet tiştekî din jî ez ê li ser kek Hüseyin dixwazim temam bikim ew behsa Heqan Fidan û Şeybanî kir ku her du pêk ve ve pêvajoyê kontrol dikin bi rêve dibin tiştekî din jî heye yani rexistina çavdêriya mafê mirovan ya li Sûriye serokê Ramiz Abdurrahman çendê hanê tiştekî din got yani got ev tiştê ku pêk tê plana ku pêk tê tamamı bi serperiştiya Tom Barak bir rêve dibe yani Tom Barak ji xwe em dizanin serî de çi got dûra xweguheran xwe nerbikir di destpêkê de got ku xwe serî yan jî federalî li Sûriye nabe yani divê gere hikûmetekî navendî hebe lê piştî bertek dît xweguheran got dibe li hin heraman xwe karibin îdare bikin rêve bibin hêzên xwe parastindan hebe falan bevan yani Sûriyekî ne navendî çêbe lê vê dûmahiyê jî her çi qas em bêjin di hevdîtina do de ji bo qesedeyê yan jî ji bo Kurda tiştekî bi devê Trump tiştên baş jî wek baş jî navqewsê de bikartînim bêje jî ez jî wekî Ramiz Abdurrahman difikirim ku vê şerê dûmahiyê ya li Helebê pêk hat bê tombarak yan jî bê aliyekî Amerîkayê nene yani aliyekî Amerîka naxwazin ew
heremên ku bi tevayî dixwazin dibin kontrola wan de bir li wan dera hêzên ku karibin nikaribin kontrol bikin li wan dera hebe. Her du taxên Helebê jî bi vî awayî bû. Yani Heleb her wiha divê em bîr nekin. Di dema Esad de jî navenda bazirganiya ya herî mezin ya Sûriye bû. Her wiha teklîl gel Tirkiye jî gelek mezin bû. Îro gelek fabrikayên li Helebê jî ji xwe li Antabyê gelek deverên Tirkiye cîbûn. Yani dizin birin wê derê. Yani birengekî dîsa dixwazin wana bînin wir û li wir jî rêyekî nû ya bazirganiyê li Helebê vekin û li wir jî ji bo an astengiya herî mezin ev bû. Yadin jî Helebê de ew her du tax her wiha Kurd jî nav bazirganiyekî mezin de bûn. Yani di dema em bêjin Esad de jî ev tişta xuya dikir. Lê feqet niha wê demografiyê xira kirin ku naxwazin ew hêza bazirganiyê ya Kurda li wê taxê hebe. Bi vî rengî jî bazariyekî heye. Ja hewildanên şara çi ye tombarak ku em li Sûriyeyê lê dinerin ku hemû hewildanên wek dîplomatekî tev nagere. Wek bazirganekî tev digerî. Yani wê petrola li Sûriye ew ku dibin kontrola Kurda de wê çi bibe wê deriyên Sînor çi bibe wê çawa karibin ji wan bi temamî îstîfade bikin ji bo berjewendiyê xwe wê temamî karibin îstîfade bikin. Her wiha li gel Tirkiye jî bazirganiyê dikin. Yani bi vî awayî demografî dixwazin bigorîn ew herêmên ku Kurd jî lê bijîn li wan dera jî naxwazin di alî bazirganiyê de çi layê petrol bi çi ji layê din bi çi ji layê sînora bi tiştekî din hebe. Yani bira Kurd hebin li ciyê xwe bin lê nikaribin destlatdar bin nikaribin em bêjin xwedîhêz bin. Ji bo wê yekî hewl didin. Yani ev ya hemû bi qenaata min planekî çêkiriye û ji serî de heta niha jî bi vî awayî te. Yana eger piştî heştê kanûnê ya sala berê ku em bêjin guherînekî li Sûriyeyê çêbû Esad hilweşiya piştî wî heta niha çi kirin bi destê wan êrişî Elewiyan kirin. Bi destê wan êrişî Durziya kirin. Gava Durziya kirin em bêjin İsraîl bi rengekî ji bo ewleyiya xwe nexwest ew êriş çêbe çünkü li wan dera nedixwest hêzên çeteya Sûriye xurt bibe ji bo wî pêşî lê girt feqet ji bo Elewiya qet pêşî lê negirtin. Gava ji bo Kurda jî çêbû. Yani çend gotin û galgalên İsraîl pê ve tu tiştekî çêne bû. Yani roja ku li Helebê didan roja ku bi saloxa bi füzeya bi çekên giran bi tank û topa li Şeyh Mexsûd û Eşrefî insanan qetil dikirin vê rojê ji Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen li Şamê gel Ahmed Şara bû. Yani yek gotinek ji bo vê tiştê nekir. Evana hemû jî bi me nîşan de ku ev planek ku hatiye çêkirin hemû pêk ve bi rengekî nav hev dene. Yani vê tişta lazım e em bibînin. Îja li hember vê yekê. Li hember vê yekê jî Kurd wê çıkaribin çi bikin? Gelên taxê Pirsa ben lê ez dixwazim tiştekî size bibêjim. Min pirtûkê dixwend li wê derê dema piştî komar tê avakirin û pê ve çawa li rewşa Ermeniyan dinêre yani qetlamê dinêre. Tabii dirsekî de xwecê dûr dixin falan bêvan ew dikin ew ê îtihatî tarixî wan suçdar dikin falan bêvan tiştek heye ku komar ji Fransayê re dibêje hingê tedî serweriya Sûriyeyê destê wan de bû. Dibêje gereke Ermeniyên yani ji vê derê hatine derxistin 2 kilometre dûrî sînorê wan were bicîkirin. Hemî plan jî ew e yani gava ku Ermeniyan tînin Helebê jî li wan deran belav dikin dixwazin ku dûrî wan yani herîkêm 2 kilometre dûrî wan be ew ê dibêjin hingê balafirê di destê Tirkiyeyê de garîne 2 kilometre yani her nû werin yani mesafe ji bo wê dibêjin hatine ayarkirin. Ji bo Kurda jî dibêjin. Heman tişt niha ew e yani yani destpêkê de Erdogan bi xwe negot xerîteyekî li neteweyên yekbûyî dernext yani ser sînor ve hatta ku derê Kurd tune bin. Hatta Erdogan devê xwe bi xwe got ku ew herêmên ku em behsa wan dikin ji bo xuzayiya Kurda nerastî. Yani Kurd nikarin li wan erda bijîn. Çima ew der çolin
tane Arap dikaran Luanda rabijin. Yani ev ser cihet sidor. Erdoğan rastaraf ev yani Koevya suje mrovahiye yani rastiya khud merv lebdere suje mrovahiye le aşkere hem neteveyn Yani yek şu- buygot hem ji televizyonu ketirkan yani خوبot. افرین گوهرتنا دموگرافیا بخواد سوژه نته مروایی. سوژه مروایی سوژه نتوین مروایی. یک ویا یک قبول کردیه من خواست نکی حسین عمر استبدم ما اخواند اخواتن نکی وسا به سیاستا امریکا را گریدای تبلی فهمیشم دبی yani Tom Barak و planning کوی چیکرنه مثلا هاد مریت دنه Plan ne tombarak? Plan ye Türkiye tombarak zlami Türkiye. Trump vakti tombarak kiri konsolosi Amerika Türkiye zane tekliyen tombarak çıkası kuyru dürün rejima Türkiye racı. Bu ki tombarak Türkiye avkırın mebausi Amerika Suriye kukarbe planın Türkiye tevameti بريفا ببيت هندر سوري ده توم باراك ظلام تركيا اري بنابي امريكا دخلتي لي تمامتي بلان تركيا حتى انه شهنت هندر سوري ده توم باراك وا بلانا دخوازي بخيد براتيكي ده ام بجبدو جدا بكن يعني از ما مستاز از يعني بحثا مسألة توم باراك برامي كر از دخوینم به عربی جبر رامی به عربی تنویسه نبرنگی ما مستدای خویا کرن توم رامی عبدالرحمن ده خویا کرن هر تنجی رامی عبدالرحمن وکن هم مکوتی جبر دوستکی منه يعني مقال كي سرفا مثلا بفرط آخذن رامي عبد الرحمن جد دي خويا كرن براتيك جد دي خويا كرن و توم باراك بيلانن هاكان فيدان تشجريا تشتين كو تركيا دخوازي بيك بينه دندر سوري ده او واتشتاد خوازه فرض بکی سر حسدی سر درزیا سر کسین کو دانستاندنا وارده کی حتی دالی اسرائیل ده بلکی تی بیره و بریده نکی نتانیاهو گوتن انگل کی دجوار سر توم باراک گوتن گو توم باراک ظلام ترکیه سر اوا سوریا حتی رخنا من هین دجوار ترکر جبو یکی از واردکن هنگی بلکی ترامپ بجیرگو گو هر جب نتانیاهو پشتی به چند روزه که چون جب نتانیاهو جبو نقابه خوی ده خوش بکی مثلا دیغ زانی یعنی دوی ام تشکی سوری ده دبیج دروی رژیما ترکیه یا نها دور نکه یا کود بیشه کرد برای منت بیشه ام پروسس آشتیه دبن سری یا نزاچه بس دالیه دیده جی هر تفسير بيج بوت نبينا كردان نوت تند شاخ يعني تاريخ مقصود واشرف يدل هر دبري رجاهای کردستان جیوی خطواتی دیگه یعنی دوی جارا یکی زیده بحثی نکرن اف زیبتری بلکی چند مهابی درون ترکار الجهه حسدی ندابی دوی درون ترکار رابی ببارگه حسدی جیده نزانن چما سر نهاده سرناندن و بحث زیده نهاده کرن نرجی تشتکی دیده خویا کرن که وقتی اوکی دیده yani ve bir ka hatta bu eğer Amerika ودابو يعني بلوچيا وتشكل اللي هناك دافا لوچيا إيريش سرتاخي شيخ مقصود أشرف يدوسا ودابو أو إيريش تركيا يا بالدرونان يعني كم هات بيستن از دوي معنى ده بيش يعني نكم بنديت مديت تشابمنيا كرد بگشتي نها بلان Türkiye ضروري بفرنجه توم بارك تشجريا في بلان يجي واتارا بالا بكيش بني يعني درفدان اتدنه كرد في بالا بكي أبيت يا دوي بري خابدي إيدي وتبدي يعني وقت ما مصطفى إن كنت بري خابدي تبني كي مسألة ديمقراطية تمامتي بلكي مش تحافر بس في بكي بلكي ترازور بس في بكي أمريكا تشجريا بكري حتى هنا خويا وتجريا بيش تبي بيجي نعم يا بتجري يعني ترك وي تاريخو بريسيس أشوفيه بيجي هنا بأنجام هذا بقرو تركيا ده بقرو كردستان وتركيا وبخاطر تنجين كردهم هو دور سوري ده يعني جنبنا كي يمكن هو ضعيف بكي
otorita rejima İslami faşist o lütfen hamdi afasuri bir nişandır. Yani tombara cibvire. Yani. Çevan ne kadar aşkara sevcanat Suriye yani naverdi ve yek se carat de huyakın ev rastî nameyeke ji bo xweseriya demokratîk ji bo dinyayê tevî û ez wek tombarat pîlanên Tirka çi dixwazin ez ê wa pîlana bêxin pratik de û tiştekî navendî tiştekî ku yani heta mafên gela nizanim çi wê Sûrî de din nebê yê bixwaze qebûl bike divê qebûl bike qebûl nekî wek Şeyx Mexsûd lê hatî kirin em ê deverê dî jî bikin yani nêv wî şer tu zanî di duwa pênc roj şeş rojê şer ser her du tarê Kurda zêdetirî 10 kesa Alewî hatin kuştin zêdetirî 110 kesa li gor Rami Abdirrehman yê tê naskirin hatin girtin di wê demê de ji xwe êrî ser Swêda heta hûn neseknîne her roj êrî ser Swêda hene kesin Swêdayî têne dibin qurban şer heye şerekî ne xuyayî wê de heye yani ev rejîma hene seroketiya Hakan Fidan roj bi roj tiştê dikarî bike bi lez dikî mereqa wî ne tişteke ji ber mixabin jî yani yekî wek Trump îro bazirganekî xirab şirînkê her tiştê xirab dinyayê de têkirin û serokê dinyayê ye rêl pêşiya Türkiye ve ez vakti bizim Türkiye yani Suriye nefte o her tişti döndür Suriye'de var ekranın hatta derimi deji destayın belki mazın naha duhazın bikin yani ne tane Suriye ve Afganistan'ı çava Taliban ani ser destladariye döndür Afganistan'da Taliban milleti Taliban 1000 سالی وگر ملت افغانستان 1000 سالی کرن وگران شده از وارد کم تیجی رهوجی دمی امریکا ده هنک دبری کانتونین یعنی امبیشن özgürlükte vahabi de dururda ve mesela Tacaaki ve henek deben bihabi le vakti Taliban ha tiştek durdur Afganistan'da nehiş otorita ya ya naverdi yani Beli. De Suriye'de bu plan pişgiri ki navnetevi gel ki xorci ve rejime rehaya. Evci rastî ke li kuvveta Kurda jî heye. Hêza Kurda û hevalên wa jî hene de Rojelat û Bakurê Sûrî'de. Xweseriya demokratîk bi nigeh hatiye danîn 15 sala bikeyên wê çi rengî پرسیم بسر وی هبه یعنی سر هیزا کردان جدا پی و کردی کارن چه بکن اینه که پرسیم هبه لیم اینه که وان شش روزه داوی بسا خب پی و گیره بدون اون سال کی بنرخین جبو تماشاوان می کنو تلویزیونی خو وکرن جزوی روشه راگینم که نها ام باسا اگر بسته کردی که هف کردن که لودری و گو هستلا سیویلان او کسی که جشر زرار دیتنه برینداران و شهیدان یا هربین به اوله بردوام دکه د جسعت چاران و ورویه و دوکه نوچمتی نکاری و تماشاوانی خو لهف کردن که ناوروکا و هف کردن منوف کاری بهش تنی به وگریدای منوف گره که لیبنیره لیج ده ها پیوی چواب به هنکی بل بنداوی که بم ریوبریا خواست داخویانی یک داد به لهف کردن وگریدای از هنکی جویش ور ببیشم ریوبریا خواست را باکور روشنات سوریه دیار کرد که لسر تاخیر شیخ مقصود اشرفیه ایریشن درمنوی پیکاتنه سوجن شر خاطنه کردن و دستیشان که کمکجی و حقارت خاطنه کردن و به جزا نمینن ریوبری بانگ لحظه نامنتویی و رخصتین مافین مروان جیکر و تشتیگلی که گرینگه و ها دبیشه
کومن گریدای وزارت پاراستنی یا حکومت دمکی یا سوریه وک بشک جپلانه که ترکیه و به پیشگیری بدنگا هز ناو تهوی و هرمی اف ایریش خاطره کردن اف ایریش بشک نو یا هدف گرتنا هبونا کردان کو پکاته که یکرتی یا نفوس حلبینه و بردوامیه بن پیکرن و کمکوژین گران این لدیجی نشجهن پراوین سوریه و خلک پارێزگەها سوێدایە سوێدایە ev êrişên ku şeş rojan dewam kir di bingeh de êrişeke navneteweyî ya li ser du taxan bû bi hezaran endamên komên çekdarên bi çekên giranên cûrbecûr êriş pêkanîn endamên Daişê beşdarî êrişê bûn li hemberî van êriş û hejmara zêde yavan erişkaran tenê bi sedan endamên hêzên ewlekariya hundirên hebûn. Em ev yekî yani ev şerrekî neweke hevbû dûrî nirxên mirovî, exlaqî û qaîdeyên şerên nav neteweyî bû. Bi wî rengî hate meşandin. Li gel vê yekê hevalên me yên di hêzên ewlekariya hundirên de bi berxwedaneke dîrokî û qehremanî li dijî vê êrişê sekînîn. Parastina gelê me li her du taxan kirin di şeş rojên berxwedanê de bi berxwedaneke bênavber û bi cesaret al dijî her cûre çekên giran qehremanên me fedekariya herî bilind nîşandan ji fermandaran qehreman ji van fermandarên qehreman ziyad û azad ku êrişên herî dijwa şikandin û bi biryardariyeke bênavber berxwedan bi rê vebirin ji wan bigire heya hevalên me hewar dilbirîn viyan feraşîn rojbîn û deniz bi fedekariya xwe di asta herî bilind de girêdana bi nirx û doza gelê xwe re nîşandan fedekariyên wan dê her û her di dil û hişê neteweya me de bimînin. Girtina her du taxan ji aliyê komên çekdarên girêdayî Wezareta Parastinê ve weke serkeftinekê nayê binavkirin. Berova jî vê yekê ev kiryareke li ser xıyanetê ye û sûcekî giran e ku ji hêla desthilatdariyekê ve tê kirin. İddia dike û desthilatdarî dewletê temsîl dike. Lê di heman demê de welatiyên xwe dikuje û rûmeta wan bin pê dike. Desthilatiyeke ku îddia dike ku İslamê diparêze xwedêgiravî li hemberî cenazeyan bêreziyê dike. Sûcên şerên wê her eşkere de her desthilatdarîke ku li dijî gelê me xwe destpêre dewleteke dinê rewatiya wê meşrûbûna wê wenda ye. Ji ber ku tenê gel çavkaniya meşrûbûnê ye rewatiyê ye bikaranîna tank û topên giran li dijî taxên niştecîbûnê qelsî û tirsa vê desthilatdariyê nîşan dide ev dê wekî lekeyekê li ser dîroka Sûriyeyê bimîne. û berdewamiya xwe de berdewamiya daxuyaniya xwe de dibêje ev êriş bûyekê hatiye armanjkirin bi serekeyî guhertina demografîk em ji niştecihên xwe yên li her du taxan dixwazin ku li malên xwe bimînin em bang li kesên ku ji cîwarên xwe bûne dikin ku vegerin ser cîwarê xwe em bi tevahî ji mezinahiya êşa ku gelê me kişandiye haydarin em weke rêveberiya Xwesera Bakur Rojhilatê Sûriyeyê diyar dikin ku em ê hemî çavkaniyên xwe yên maddî û exlaqî ji bo sivikirina bandorên vî şerî pêşkêş bikin. Em ê li her derê û di her şert û mercî de li kêreka gelê xwe bisekinin û ev yek wê hesabê wê di qada navneteweyî de hesabê jî wê jî were pirsîn ev yek kitabê rêveberî bang li hêzên navneteweyî û rêxistinên mafê mirova jî dike li ser vê yekê di berdewamiya daxuyaniya xwe de rêveberiya xwe ser. Belê bi vî rengî mirov dikare bêje rewş hatiye îzahkirin hatiye vegotin ji aliyê rêveberiya xwe ser ve em hinekî wisa li divar rojan de xwe bikin fêmişik yanî xwe nekirin tabii gavak ewa de xwe nekirin ne te tiştê negatif em tiştê pozitif jî navê de bibêjin yekîtiyeke mezin me dît yanî. Di nava Kurdan de gem xwe nebikin yani di jî vî alî ve ekam xwe ber çavana derbas bikin yekîtiyeke mezin pêk hat. Li ser vê yekê tabii em gelekî ez bêjim hestewar jî bûm yani bi wan dîmen dîtin mesela ciwanan Rojava kusa de ser ew medyaya parvekirina
مدیا سوسیال ده بگشتی وسا دیمه هستواجی بود یعنی وسا وقت اللي دنيره جوشك پر بزل الباشور هي وبانج هي كو بربر روجافا بكفر يعني ve çıpte de gotin yani güherinek heye li vederi dinava Kurdan da Beguman dinava Kurda güherinek heye çarbeşin Kurdistan'ı Kurd pişkiriya rojava kir ama şu problem seri de dur da dağımın yani sedan salı te gotin Kurd çıcar dışarı yekoyek de tekne çüne li fakat veki ev carji veki carem bereji hemu cihan Ldiji Kurda yek bu. Yani bes hin gotunan hinek kirin ama lehember wan gotunan tişte ku peyus bu pek bin nanin. Yani ne neteveyin yek buyu denk derxist. Ne tu devletin Avrupa'yı denk derxist. Ne Amerika denk derxist. Yani İsrail tenil gotunan ma fakat jibni veci evci alikariya ve plan ekir bqalaatamın. Çünkü lur berjevendi xol ser her tişte ditin. برجواندی وانجی او بکو کرد لحلبه نمینن ها وگاف جور دست بکرن در پیشروجه ده چه ببه ام نزانم فقط لهمبر وی اکیجی او هیزا کردا کو کاربه لهمبر و تکنولوژیا کو دولتا ترک ده دوان و تکنولوژیا کو همو جهان چابلوان دگرو لهمبر کردا بکار تینن net kari bunu tiştek bakın yani o kahramaniya ku Kürt nur nişandan brastici kahramaniye brastici kahramaniye lehember hemu wan hezam fakat liver tenemayine ki navnetevi heye bo Kurda Kürt ku ev qas berxudaniyen mezinci pek anin o çi carji embejin ev ciye ku le jiyan mane lehember PKT'nin dinci çi tişteki xarab pek nanine leliver Ali çeteyan ve hemu suçla berivan hatekirin yani sedan dimen heye o her vaha revebriya Suriye gotene ku kesek dimen nekşini u par ve nekji kem dimen derketin tiştekil bir borite bahsed diyemenek had biramen ez ve jbir nekim kesek heye hükümeta Mısri jbir yani işit bunu dixwazen والبدري يعني ديماني ويهي يعني الفدري يعني شيء كردان دكال تقاشير مقصود عليه ديمانين دايشيان ويدتر ادي او تشتكي جرزي yani dünya projeme vanı daişiye hani ki insanın nusahe kul Türkiye vaka daişi ledgerin yani lel vanderayı dünya devleta Türk de hezen devleta Türk de dimen andık şimdi parvet ki khayni ev dimenin ku sucen mrovahi merv karabin erkhine yani şervanan qata penca şaşa da vecne khari ben pedkin o her vaha embejin tiştin gerek xarab lehem berivan dikin ne xoşxaneyan bifüzeyan leddim bi RPG'yan ne xoşxaneyan dedin erişi ne xoşxaneyan dikin ne xoşxaneyan da insanın birindar o doktoran o kesin kul xoşxane şoğlun şey dikin yani bir viyavayı diben çebu lelember ve ki çi dengeklerden fakat şu Kurda denk derken çar beşin Kurdistan'ı hem murre ve birin partiyan seride yani ki o Parti Demokratik Kurdistan hem yan dvivaride peyamen per başı xurtta o tişteki gelek brasti mühime yani ev hesta ku embejin Ali Kurda ve mervnikari yek tiştek beji la Avrupa'yı çarbeşe Kurdistan'ı la Ahmet'e la Eliye'de her dere ev kesi usa gelek kitib AKP baslamaya AKP te naskine de nava Kurdan de yani واناجي او بنياري ديباني وان دنيري لغوتيني وان دنيري يعني بارفكري وان ميديا سوسيال دنيري كردين دنافا AKP'de de واجي نكاري بتحمل بكن يعني تشتكي وسا بيكات tabi sürekli hember Kurdat'ı PKK'nın yani evkas aşkere yani ev kesin ku rast ne AKP'yi sana bejim ev kesin ku embejin tevgera azadi ya Kurda dur yani tevgera siyasi ya Kurda dur bu xuji dvivaride gelek peyamen baştan yani bu xuji tahammül nedkirin çıma brastici şervanin Rojavayı Kurdistan'ı tene jbo kerameta Kurdanı jbo kerameta cihanı ji şerkirin bu berdeleki mezinden yani İro en bahsa çarda 15,000 şehit
25 هزار غازیان روجاوای کردستان دکن لی اونا لهمبر کی شرکرن لهمبر او کسین کو اف 6 روز ایریشی حلب دکن لهمبر یوان شرکرن قد داعش هم همو زانن yani داعش لأوروپای gelek cihan bomba takan jibo parastina Avrupa'yı u gelek velatin din dema kasada şer dici dahiş edkuru hatta nuaji pişkiri didami. Le fakat pişkiri avan hatta ver raddeye. Bu gava eriş rastaras ser bi kasada ve hat yani ser bi kurda ve hat evan devletana hemu bedengma. Problem dur diye. Alhember ve ki ve siberoş çi siyaset derkevi peş ve çi bandorc ve ki eme binin kuş bo pevajoya li Bakurê Kurdistanê û herwa ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd evana hemû ciyê gengeşiyê bi rastî lê feqet li vir tiştekî din jî heye yani bêguman lehevkirin baş e meriv nikare dijberiya lehevkirinê bike fakat li hember vê lehevkirinê jî ew sûcên ku li dijî Kurda hatiye pêkanîn jî divê neyê bîrkirin yani neteweyên yekbûyî çi dike li Heleb li Laskiye û beraber Suriye gelek insan Alevi hatın katil kirin kale hemberi wan çip ne persine ki vekirin. Li Süveyde'ye ev kas durzi hatın katil kirin çift hatı kirin. İro li Halep'e li Şeyh Maksud Eşrefiye ev kas insan hatı katil kirin. Ve jnuhape ve çip kıjboye ki ev dimenin ku derketine hole brasti ve li persine ki der hakkı wan be vekirin. Hükümeta demki ya Şam'e ev kesin kul dici mirovatiye suç pekanini ve lemberi wan tişteki biki yan leke. Evana hemu pirskirekin yani evana hemu ve vara haberdar. Bahsediyor ki mesela dema katliama Aleviyan da Hristiyan hatibin katil kirin. Buğanra yani döderi de dera ve dera ka Fransa'ya greday Fransa'ya heye yani döderi Fransa'ya ahavın kesi döderi de giliye kom kiribu yani jali hukuki ve giliye ki ev çekiri bu. O Fransa evek daha da ahvin Suriye yani veke Suriye ve rejimi giliye wan hatta kirin le Fransa'yı. Çi bu? Çikirin lüvederi dibejin heremek dane deri yani jibo heremek parasti dane deri. Pişti veji yani hini tabi o paş dene kişandine linden kirine yani o sucale o paş dene kişandine linden kirine. Bu avay daha tevgereke do per bu de çapemeniya Fransa'da ya çapemeniya ki alternatif ye ki cihana çepkir hezbi bejim ve ki de şopine listervan tübeji yani mesela Fransa geleki daha da xosti kul Fransa'ya dozek derbar Alevi yani Alevi bikaraben lüvederi dozek ev biken serveye ki jibek Hristiyan jidna vavan dehabun yani evek dida hezek dida Aleviyan ku bikaraben gilibiken li مخابن من هذا بيلي كوسا او دبا يعني ويجي شلو دكن يعني هنا كي وسا ج ناف دبن تشتكي دي بدخواس اسبتايبتي شتا ببرسم بكي برسه كمزم به باندورا ويكي يا لبيفاجو تركيا بيفاجو بمينه بشتي ويكي بمينه جو بچرنگي به Azam tujnez ve de şopine tesir barname çekiş bervez de beşif. Problem evet yani gava pevajor Bakure Kurdistan'e despekir 20 hafte sıbat ede banga Brez Öcalan xeteki nu jibo tevgera Kurt hat vekirin yani ev xet ciçiye bi taybet jibo Bakure Kurdistan'e bi fesihkirina PKK'ye u her vaha devjeberdana çek evana hemu xetekiye u قناعتا من اوكو كرد هر چه دبن برابن جبوكو جاركي دم بالشر روبه ابد اف هلوستي خوي بدومين فات لهمبر veyeki براستيجي ve devleta Türk çe helvest bigre yani eftiştame bereci di tijnodu siyahattan oha gelek caran emdibinin do min bernameye ki temaşekir ev siyaset medarın ligel Brez Öcalan bunda akbiyan u gelek bahsa gelek tiştan kirin bahsa hesten Brez Öcalan jikirin lurji aşkeret gotun yani gava Brez Öcalan ji ve pen gava daya despekirin redisajı devji şike xuberne dayı çiye dibe ve tiştan medodu siya dikir le devlet çu seru komare huk koşt
Yani nuhaji Bahçeli ve tiştat brengeki da despekirin u meji ve bebersiv nehiş le fakat nuha şunde ve ev hezin tarihi ya dınav devleti de lehember ve yeki ve çibikin emni zanın le fakat em brengeki havul didin jibo çare seriye. Nodu siyadı ve tiştakirin, nodu şaşadı ve tiştakirin, dure pişti nodu nehaji, hatta Oslo'yu 2000 nehadı ve tiştakirin, o em dibinin 2013 u pazda ve tiştakirin Kürt divi vari de bavayki stratejik tevdigerim. Fakat helvesta hin aliyen dınav devleta Türk de heji jibo çareseriye ki bir rumet xuyanake. Yani ev kesin ku ve pevajıydı rolü xrab jidlizin aşkere işte bahsa anlamtıkın yek juan Hakan Fidan'ı yek juan Yaşar Güler'e o her vahaj nav AKP belki Erdoğan bu xuju gelek aliyin dinci dvi varide siyaseteki cuda pektinin yani tena seri xu helvesta kurda yani bir daxaza kurda ve işte pek nay ev devleti ku du vakta Osmaniyadı padişahı xu kuştire o her padişahı ki gelek birayı xu nizam zaroki xu kuştire jibo bercevendiği xu nuhaji heman zihniyet ser karde lehember ve ki dve hemu cihan be helvest demine ve cihan jil muhabir probleme keri mezun Zava AKP işte belli daha hezin evlekariya Şeyh Mesud değil sebep şadavi daxuyanek dane hezin evlekariya Şeyh Mesud zusa bejim yani tekilde Roşadavi el taşa Şeyh Mesud Halebi hezin evlekariya Şeyh Mesud diyar kirne ku hezin wan hatta daviye parasına gel rumeta xwe kiriye yani jaliye parasını ve lübederi ev berdevam dike jibo ve guhestina şehit birindar jinu zarokan agirbesteke kısmi hatiye ilan kirin hezin evlekariye destişan dike ku evi bir rev rebazin cuda tekuşina xwe bidominin daxuyani vahaye ji roja şeşe çilleya 2026 ve çeteyin giredayı hükümeta demkiya Şam'e bi piştgiriya balafirên kevşvê yên dewleta Tirk bi tank, top, wesayetên zirxî û hemû cûre çekên giran tevî hezaran çeteyan li dijî taxabe dest bi êrişeke hovare kirin. Bi van êrişan dihata armanc kirin ku gelê me yê taxê di qirkirinê re bê derbas kirin, demografiya taxê bêguhertin û rûmeta gelê me bê şikandin. Lêbelê hêzên me li ser biryara meclîsa gela taxên Şeyh Mesud Eşrefiyê biryardariya berxwedanê û parastina rûmeta xwe nîşandan. Li ser vê yekê berxwedaniyeke fedayane hate nîşandan. Hêzên me bê tereddüt ji bo parastina taxê û rûmeta gelê me canê xwe feda kirin. Bi te awayî serî nehate tewandin û teslimiyet nehate xebûl kirin. Wê agahiyên di derbarê nasnameya şehîdan de jî wê biraya giştî re were parvekirin di rojên pêşte bi vî awayî niha xebatek tê meşandin. Di pêvajoya şer de dibêje gelê me yê ku rastî êrişên dijwar hat gelek birîndar û şehîddan ji bo dermankirina birîndaran li tekanê nexweşxaneya taxê ya bi navê xweşxaneya Xalid Fecîr kombûn li wê derê kombûnek pêk hat çeteyan bi dehan caran bi çekên giran êrişî vê derê kirin herwiha bi balafirên tîpa ew bayraktar ên dewleta Tirk jî êrişî vê nexweşxaneyê kirin hewl dan komkujiyê pêk bînin. Herî dawî jî ji bo rê li ber komkujiyê were girtin û birîndar sivîl jin û zarok ji nexweşxaneyê werin derxistin û bi selametî derbasî qadên bi ewle werin kirin agirbesteke qismî hatiragihandin. Hêzên me bi hesasiyeteke mezin nêzîkî agirbestê bûne û nexweşxaneya Xalid El Fecîr hatiye vala kirin. Hêzên me wê ji vir û şûn ve jî ji nehaw pêve ji bo parastina îradeya xwe a îradeya azad a gelê xwe û ji bo parastina rûmeta xwe heta dawiye li ser şopa şehîdên xwe bê tereddüt li ber xwe bide wê bi rê û rêbazên cuda têkoşîn û berxwedana hêzên me berdewam bike. Ev daxuyaniya hêzên ewlekariya Şeyh Mesudê ku vê daxuyaniyê niha belavkirin li ser rewşa dawî ya vê agirbesta qismî.
بلی بی رنگی مگو ترکیه منه که ترکیه حسین عمر بپرسن حسین عمر tabi nizam çıkası vedit le tiştek ben Türkiye dit yani hatikatiye ki gelek mezim bu yani mrof şerb dikir hebuna xwa gelek sirkaj yani şerb dikir jber wan gote de çapemeri derbarı kurdan da hatte goten ev dijbra ya lesen medyaya sosyal usa derket divan çed roje David ese bebejim yani jher ali ve Hüseyin Bey mesela partiye ki komünist heye Türkiye tabii komünist buna veji daha geleki eve yani şunu ya ez bejim de le presid yani de le preside de ya zusa bejim Wan komünistan tişte ev qasi dijat pes ji Kurdar ra got el se çape bediya xwe yani ev tebrat Türk solu hebu Türk solu tişte usadık yani Türk solu çape bediya kovara var bu Türk solu kovara ke yani evet faşist mi yani o faşist belki gelle ki usab eşkeleydi gote ez evet hedeki işte persem nizam tuçqasi le ki rast hat u dava arabande اجى تشتباشوان بر تعريف بكي وهناك مقايسه بكي او هلبستك في رنجيا نجات بريست هبو انجي رجا في هلبست تشاوابو شو مخابن يعني بكي ne cara yekemine bes behtir bizelali cara yekemine hatta kuyakirin ku raghandına Araban tevlen ber Kurdabineye yani hatta ya Mısır ya Kumru dugo belki piçki nerinen ve mesela rejima Suriyanı piçki dijbere yani dijber kur rejime ki kesin gelek yil hember rejima hember دستلاتریا مصری دیده هنه سروی دیجی راگهاندنا مصری پشگری کی گل کی مزن دا وائریشا راگهاندنا عربستان سعودیه راگهاندنا امارات راگهاندنا شوی قطر وقت زانین برده او هیا حتی کسی انسان سوسیال میدیا یعنی دجبری کی لهمبر کردا تشکی عجیب خاطر قیا کرن بیچاره komünist ne komünist şu idi komünist bine bela seri halki az bavardekim nerinen komünist ayı her tehlukenen o lehember civata sivil dondur az bavardekim belki Hamide berade ev komünist bilakta yani çıma bilakta fazladaki bir usavi basavi bikim yani belki jivan ne daha tepayin yani Yani komünistan naip payın tişteki usta tünel bende ki komünistek rabe yani çarşıve internasyonalizmi del cihar edilere ve rabe habera dijuna geleki rabeke Musa şeytani buri Musa şuştar beke ezve gotunak dubare nekim li buvi avay evke helwestek Musa derket ne time neteri ev kesi kuş para de bejel Müslüman ev kamis krasi Müslümantiye le xakerine Musa dijminatiye dikin behaman rengi yani ne her duaya jibine rab behaman rengi yani komünist او مسلمان خدا گرافی قاشو او مسلمان ترکیه همان تشدگوتن جبو کردان yani hemen تشدگوتن hemen nefret dikirli Kurdan yani مخابر yani Kurda nabinin Kurda kabul nakin neftişki em jbera sat sala hertim Kurd vek tişteki dijberi Araba dana kuyakin nazbasa ali Araba dikin her tim drakandına taybeci pişti Cemal Abdülnasır tişki gelki gamar nev Arabada hater niştandın ev yani rasistiya Araptiye hater niştandın o Kurd vek dijmin şuara her tim dididin vek parveker hatin didin hatta hoca feşmendiya hani seri Arabada bir tevayi belki az bejim seri sadı haftit seri vade heştit seri vade hatiyar niştandın jibo yaki brasti peşgiri ki gel ki dijwar hatta ko dimenin dahatın dimenin qreji dimenin kujer dimenin gel ki tehluke ye ko mafe insana te bin pekirin ye ko dahatın belakirin avab kho kesin endamın çeteyn Türk'a hundur Şeyh Mahsud de beladekirin vakti bizim çeteyn Türk'a azbasa arteşa Suriye ne dekin jiber tefte çeteyn Türk'a ne brasti
دهاتن بلافكرنجي هنا كبارستنا بتشتذكر تقول نا راسته افتشت او ناكن ابنلورن لي هنا كاجي برانيا تقول حقي وايا كرد دجمنن كرد جرك ورن قركرن كرد ورن نمينن يعني تشتكي پر عجيب في جاري هاتا خويا كرن كسين كو تجيب باور نتكر خود بيني روشن بير خود بيني امبيجن انسانكي ديمقراط خود بيني حتى علماني خود دي او كسجيل هم برفي تشتي بشجريا في حكومتا اسلاميه فاشيست كرن في رجيم اسلاميه فاشيست الهمبر تاركي بيجوك الهمبر تارش مقصود اشرفيه چند شروانن کو چکن خوی کلشکوف خو هنکی برسف ددان الهمبر و نيرين دجوار نيرين راستيست هاتن خويا كرم راستي افراك هندما عربا حمية دا يعني تشتك هاتا خويا كرم دفي مسألة دا ايدي هيفينينا براستي وكاتا خويا كرم يعني حتى كسن كوبري نهو هندر سازين ام بيجن يه سوري دا كسن كرد هنا كابين هندر سازيان روشناموانيا سوري دا هابين ده دور سها خوشی داری خستن جبرکو داخویانین و سازی الهمبر ملت کرد برین هوش درکتن بس نبوی هشک بینه نبوی تجمناتیه ایدی کردین بواب خوره یکو پشگریا واده گردن حتی نهو یکو دجی خوزریا دیمقراطیک یل دجی تفگر آزادیا کردستانه او خوش ایدی نما کارین تحمل بکن هنا کاشوا او استفاق خدان جی درکتن او چیبی ام بجن خندکه کی کرد نقابا کرد و عرب هذا وی شریحن کی دار نشتاندن براستی از هیویدارم کو تأثیر اویل آلیه روش هلات و باکور سوری بخوا نبید یعنی لهرین خواسریا دیمقراطیک تیده کرد نبید لی دورین دینه سوری ناف کرد و عرب جهان تبیده از باور دکیم خندقه کی پر کرد چیبی نه تنه عرب حتی برنگکی جرنگا مسلمان جیش بر هر کس لوی رژیم دنهری رژیم کی مسلمان و افراستیاویه اف رژیم هنی پشگری کی گل کی مازن مخابنش اصلا نتویجی دگره یعنی یکی وقت ترام بازرگان یکی وقت ترام دخوازی هنک دنما چیکی یعنی دخوازی رژیم کی بینه کاو رژیم ویب چه رنگی کار به دست خود و رژیم ببینه و فایده جی ببینه دالیه اکونومی دا وش خورم ده شغلاندن و اوه نیجیش خو حاضرن یعنی اسلام سیاسی وقت جیرته گوتن ده دیرو که ده هرتم لحیستو که دست هیزن ابنتوی ده دست بریطانیا ده بطایبت لحیستو که کی پرمازن و حتی انهو جویرو لید لحیزه اوه خرابیه گلک هاتا خویا کرد مخابن في شريده لي از دي ساجي بيجم گلک سن عرب بشگری کی مازن جي برخدا ناشخ مقصود و اشرفی رکرن بلکه هجمارا و هنا کی کیمه لی دي ساجي کسن براستی جه ریزگردن انا جه مرو بشگریا و بکه به رب که تکلیه کاربه انیه کی دموکرات جبو سوریا روجه چه يعني شو أنت خاصني دي أبي شريد هندور شيء مقصود وأشتم كده تشتكي إنه داري خست أورتام هندور كده وهذين دجبري في رجيم نامية فاشست نياكل بس رياض ديمقراطيك الحالة فكر تاني كارت بيجن على هذين هناك هذين وهنا التاني كارت هذين ترسل تاني كارت هذين ديمقراط حتى يسني يكو هنا كي تجريا في رجيم انه ناتم هنا كرك ايدي او تشبه به يعني ان يكي هبش ان يكي کو کاربن اپوزیسیون کی فرط اوابك نتن داليا حق بس وصالي سياسي ويبكي باخذ يعني ما جنها بي يعني بلان هي يعني فان بلان دبي جنوم داخل لهبري فان بلان بريباراسيون که چواج بو ويكي دبي دیپلماسی که چوایش بو ویکر دوی و پرسیمش تره هبن حسین عمر سخازم فهم بدم اخالتن سر و مجاری
طيب المجال تركيا tabii مرov هبون او مروفين كو لديجي فيا كده دكتن يعني دقيقة كم ده هات بهيستن دي شابه مدينة لمروفين ترك كل ديجي حكومة AKP هبون دنابا CHP ديجي از ببيجم يعني هن مروف دركتن وسا قلت يعني جريك تشتكي وسا نيكر يعني تركيا بعالي بمينا انجي تركيا براي بنزيني هر دو عاليار يعني مال حفظو بيره بي اواي يعني هنروف دركتن آخرين روشي از geleki bıraktık şu daha peve ve yani pişti ve şikestini yani şikestek xwariye bevajoy şikestek xwariye be Halep'e yani ve geleki kıvşe jinnaha peve siyastek çava dve diplomasiye çava dve jibo peşvebirna ve bevajoy heyici çed lazime usadite tez duazım be bihizm serveki Yani beryayt müsaade bir kez dixwazim ser helwesta aliyên Türk hin tişta bêjim yani ew tiştê ku Kêk Hüseyin ji bo Ereban behs kir heman reng di nav li Tirkiye di nav aliyên Türk de jî heye. Yani ez dikarim bêjim ku hemû Türk dijberî Kurdan e. Ku piştgiriya Kurda kirin gelek bûn lê feqet ew ê ku dijberiya Kurda dikirin ew partiya ku te navê wan jî da partiya nijadperest ku xwe komünîst îdia dike û gelek aliyên din yên wek wî berî niha jî em bêjin dijberiya Kurda dikirin yani bi Helepê ve dest bi vî karî nekirin. Dema Kobanî jî heman tiştî gotin. Yani derdê wan çi bû digotin evana Kurdin gel İsraîlê tev digerin. Evana plansaziya Amerîkayê pêk dînin. Lê niha em dibînin HTŞ li Sûriye li gel Amerîkayê tev digere. Li gel İsraîl peymanan çê dike. û bi fermanê wan ve fermanê devleta Tirk û Amerîka û nizanim aliyê din ve êrişî Kurda dikin lê yek gotinek ji bo HTŞ'yê nabêjin gava HTŞ êrişî Kurda dike piştgiriya HTŞ'yê jî dikin. Ev ya nexweşiyekî nijadperestiye û wê her hebe. Fakat ev ya nayê wê maneyê ku hemû aliyên Tirkiye yan jî qewmiyetên din bi vî rengî dijberiya Kurda dikin. Dostê Kurda jî bêguman heye û wana mel gelek ciyal qadan jî dît. Yani gelek kes li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye derketin qadan xwendekar derketin. Gelek ji wan hatin bin çavkirin di nav wan de Tirk jî hebûn, Kurd jî hebûn, heta Arab jî hebûn di nav wan de lê bi vî awayî jî dijberiya xwe li hember van êrişên çeteyan pêkanîn. Ja pêvajo jî gavka din jî me got yani pêvajo ji layê Kurda ve tiştekî dine ji layê Tirka ve tiştekî dine yani ev salek ev salek zêdetirî ku em behsa vê pêvajoyê dikin lê her ku gav hatiye avêtin ji alî Kurda ve hatiye avêtin. Rica dikim. Tenê ji alî Kurda ve gav hatiye avêtin yani em bêjin ji alî dewletê ve tu gav nehatiye avêtin. Niha jî mesela amedekariyekî heye ku komisyona meclisê bikaribe raporta xwe amade bike gor wê raportê jî hin guherînên qanûnî wê werin kirin. Ve fakat wekî te jî got yani ev pêvajo di Rojavayê de hatiye xetmandin. Yani serî de heta niha ji bo ku li Rojavayê bi gor bercewendiyên Tirkiye gav bên avêtin Tirkiye hewl dide. Yani meselê wan çi ye? Wisa digotin ku ev çekberdan Rojava jî digirin nav xwe divê Rojava jî çekber de. Lê heta niha di wî warî de tu awayê em bêjin qesede yan jî rêveberiya xweser ya Rojavayê Kurdistanê çi car hewl neda ku negot ku em ê çekê xwe berdin. Hatta peymana dumahiyê ku çarê me hê de weftekî heyetekî çûbû Şamê li wir jî hevdîtin kirin ku tu encam nehat bawayekî fermî nehat belavkirin lê gotin ku li hevkirinek heye ku li Rojava aliyê Xweser sê tûmen û du tuxayên Kurda ve awayekî Xweser bi fermandariyê xwe hebin tenê fermandaran wê qesede tayin bike yan jî rêveberiya Xweser wê tayin bike ji alî Şamê ve jî vana wê werin tesdîqkirin. Oşxaynî gel hin tiştên din jî li hevkirinek hebû
Yani dur da tiştek derket hole ku revebriya xusar ve devci çek berdadı. Eviya çi bu? Eviya aciziye ki li Türkiye çekir. Hatta ev kesi ku ve pevajı dabu da spekirin benave devlet Bahçeli dijberiya heri mezinci ev kır. Yani bağvay ki tun باوای کی تون گفل قصده خور گفل ریبریا خسر یا روجبای خور اوانا همو وجنها شونده çavabı brastici danustandıranda ve zedetir diyar bebe ama tişte diyar eve Türkiye duhazı her bir çavay dibe bila bebe bugor da xazevi tevbigere bugor da xazevi eğer ne be ve çe helvas bigre lemberveye ki ev tişte kullu Halep'e pek hani vecnuha şunda gelek cihetinci pek bile bana Ahmet Peşeroje dedi. Yani evke bu raknek milciki xwe nemati biram Fidan Hakan Fidan geleki derxistin peş xwe derxistin peş bi vê pêvajoyê ve li Tirkiye hin kesa weke qehrema îlan kir ku vê yekê bi rêve dibe ev her du tax dide valakirin bi çeteyan her kesan ew wisa teqdîm kirin ku êdî ji bo serokkomariya Tirkiyeyê xwe ew kiriye. Ya gotireke bi vî awayê gengeşîkî navand heye li feqet ser van tiştana brastici yani dibêjin nabêna Bilal û Hakan Fidan de van tiştana tê xeberdan ji bo piştî Erdoğan ve kivbe seri falan bir var ve tiştek diyare dvem ve bizanbın. Hakan Fidan eku li Türkiye nuha vek veziri derve velat te xuya kirin denav revebriya devleta Türk te kurtte. Yani Hakan Fidan pazde tirme 2016'dan da aktore heri mezene. Eku ve listikal Türkiye pek ani u eku embejin bir rengeki devlet teslimi Bahçeli Erdoğan kır plansaziya ve işte Hakan Fidan kuvve deme seroke mitebu ve işte kro peşreci her çu xudnav devlet edeci xurttir kir nuha gelek hezen tarih yen roşlata navin rastarast greday Hakan Fidan'ı. Yani Hakan Fidan Obama jere civineke de gabak dağıkın sen Suriye'yi yani raydan Türkçe. Beni bu tabi. Beni Hakan Fidan jere de dağıkın sen Suriye'de xwast tiştekî beje Obama ve destekranı de beje betezanın tu zamzanın tu çi tiştî dikeli Suriye'yi tu naxif. Yani işte mesela evet şu ama lur ve Erdoğan havldani he brasti jbo Bilal kure xo pişti xo bine seri li ari da gelek tişte gotin yani danustan çiye embejin şerekin navber avan deje zabe ve bavani demek yani Bilal beji Hakan Fidan beji helvest ve ne guhar el hemberi kurdar yani hemberi ve pevaj helvest van diyari yani ev xazın roşlata navin bava ki İslami ser hemu aliyen İslam de çi Arap be çi Kürt be çi Fars be destlatariya xubawaya keşkere deynin yani tenaseri xuen bejin ser kesin ku naf qawsed Müslümanın ya Araba naxebtin yani Türkiye jil Baküye Kürdistan'ı jibo jehezen İslami tişteki nu ya Kürdi çekin ji havul dedin yani derdevan embejin nasnama Kürt denir nasnama Kürt bir rengeki kabul kirine fakat duhazın ev aliyen Kürt jere biat bikin. De tevgera modern ya Kürt de ev jboğan perskireke biat tüneye. Gava biat tüne bici şerevan dikin. İja Kürt çid xwazin Kürt bi avaye ki eşkere de revebriye ki demokratik de duxwazin jiyaneki hevbeş pek bilin. Evi jiyaneki hevbeş re amade bin ne amade bin. De peşeroje de mi vana binin ve gav bavejin ne vejin emi peşeroje de vana bilin. Nuhaci mesela havul dedin ku de bejin jibo gavavet name lazım hemu çektarın Kürt'a teslim bibin. Yani Kürt bir çi avay baveriye xubbe binin ku hemu çekin xubbinin teslimi devleta Türk bikin u dure bejin ku ev mesele çareser buye. Mesela bir avay çareser nabe. Dve rev rebazeki nube ditin u her va havuldanın hezen navnetevici miyemin dvi vari da evci duruti ki bezin dikin. Yani pişkiriya ve pevajoyu nakin pişkiriya devleta Türk dikin. Pişkiriya krejiyen devleta Türk dikin. Probleme var. Müthişlik de farkır beri de pevajoya Kobani'de
yani dosti Kurdan ekip Kurdan ra dost bun ekip veke medigot internasyonalist ben namek bu luan kiribun vana tünel videri bu pevajı da Hüseyin Ömer dizaraj bu kobane de roje kobane de çava vana ev dediketin kolane vana mevenda kir bu avayeki internasyonalist vana bu kide çur Hüseyin Ömer ev yani diplomasiye ke gel hebu ya dava geldi ben diplomasiye ke hoş bu kobane meşandı bu ve meyve xudabun yani nudere deran hebun davawan de zanım nudere keskan hebun hayvan parez hebun seval parez hebun yani gelek miroven ciherek le Avrupa'ya jbo kobane de dava ev debun mevana dedi ve pevajı de metiştek nudere wanda kiliye tutevli mi de Hüseyin Ömer yani او قرار دبلوماسيه ده ما او كس وندا كرنه Yani dinlerine nema hundakir, nema çekirbin. Yani ne diplomasiya me çekirbin o ne diplomasiya me hundakir. Ne diplomasiya me şu beri de sertiş nahat ya vakir. Ne diplomasiya bu mafi me xelkiv de naz kirin. Li xelci ne brengi am dixwazin mafi me naz bike. De kobane de rav juda bi. Şerek lehember Daiş'e hebi eşkere. Ev sistema dünyayı yani bejin devlet-i Kürt dünyayı da قرار هات بيستاندر کو دجی داعش بسکنن تشتی کو داعش شکرن و خورد کرن و نیو سوری و عراقی وکر قصدن ایدی و تونه بکن الهمبر بسکنن وقتی برخدانی اندر کوبانه ده دست بکر او برخدانی دریش کر خوردن کرد گچن کرد یعنی خونا خرجاندن دورد الهمبر داعش دنیا جبركو داعش دوي دمج الدجي قالك يعني شالاكيين خراب الهمبر ملتين اوروبا كرن تقاندن المدريدي جيبين الباريسي جيبين البروكسل جيبي حتى الامريكا هناك تقاندن جيبين جبو يكي بري خدان ايدي بجغريا كسين الهمبر داعش بكن شو حتى هوجي سروي بنجي بجغريا هسد تكرن دستك داين هسد ديره لي وقت نيرنا دولة كور لسوري هذا غورتن تشتي غورتنا ريجيم سوري وهاتنا حتى شيء سر دسلا دريه دندور سوري ده جبركو يعني تشكينا او راكانتنا دنيا تبي داخل يكرم يكو حتى شيء اني سر دسلا دريه استخبارات الدنيا بين بريطانيا بي امريكا بي اسرائيل بياكو آریکاری کری کو حتی شب گذر دستلداریه وقتی دستلداریه دنیای پیشگیریا حتی شب دیگری یان رژیم آنها سوریده پیشگیریه دیگری ایدی کسین دیش خواه کس سیستمی ده اروپا ده از تشکی بیشن بلکی نوی قبول کرن ده آلینا ده لی تری خستن جدر و خطا کو دولت کورد هندر اروپا و امریکا ده داین yani rısman din kes ne kar eder kebe çi kesk ben çiye mafi hayvana ben çiye komünist ben çiye hatta rasist ben çiye nizanım çi ben hamid de avakide jwara pilana katiye dani serve pilana revet için hata kuyakirin deva 25 salı daviye de naşarel hember nabera Ukrayna ve Rusya da tiştigi gel ki hata kuyakirin gelek tiştin di çarakiyin di deji الشر الهمبر ملت كرد الرجافات تجي بشتي هاتنا هذا شيء مثلا باش هاتا خويا كرن او كسين خود ديتن دوستي كردايه بشجريا كردا دغرتن يه نظامم چه دكرن يه او دكرن خو بيدنگ مان جبركو علي كي در راغاندن وا دولتا جبركو راغاندن جي حبيت راغاندن سر بخوتنا راغاندن دستي دسلاداريه ده او جهنا ده هبكي ريد ديه کو تشنا بلا بكي تشنا بكي بس تشتي سركن ناهي للبور سياستا ويدا سلاداريتي مشاندن راغاندن اگل کی سرگر دمه کوباني ده راغاندن ناونتوي روجانه ساعت تشت بلا دكرن دمه شر رقاي ده ولي دمه شر باغوس ده ولي لدوي شر هذا ين دوي ايريشا کو هاتين سر د تاريخ كردا ده د تاريخ کو به چنگ يعني دهندر دبرکی اف چرد مهای د چمبرکی پرمازن ده کو نتشت نقوارن سر واده هرنا تشتك بجد هر دو تارا ده نمابي دي ساجي بدنگی که دهاته کرن چما بدنگی دهاته کرن جبر کو پشگریا
rejima heta şey rejima ku Hakan Fidan serokatiya ve deke hundur Suriye'de pişgirya ve dağıtakların bu ki bedengik permazın çevi. Em jî de aliyê diplomasî de tiştek heye. Yani gerek em fêm bikin ku em Kurd nikarin bibin lobî. Ev yani kêmasiya Kurda ev zêdetirî 40 sala ya 45 sala ya de asta navnetewî de kêmaya herî mezin vî halî de ye. Lobî tenê tedkarê ji xelkê wî welatê lobiya sazîn hene yê dibin lobî. Ya ew lobiyê biçin pera bidin wan û wisa kirê bikin û ew pene ew perel cem Kurdan heye ne ew bikêrî evet yani wê tîkê zêtir pera bide wan ez wisa bibêjim an jî Sûriyê zêtir pera bide wan. Peran nede kasas xwara nede şigulandık kes pişgiriyata nake. Yeme em gor prensîbê xwe gor vicdan gor em dibêjin gerek mafê me mafekî heqe gerek xelk pişgiriya me bikin kes wî rengîl mesela nanhêre Trump wî rengîlê nanhêre Macron nanhêre Macron pişgiriyata Macron yê yekî bî ku heta hojî hinek ragandinê me yê em bêjin Tranî jî yê Rojava dibêjin Macron piştgirê Kurda ye. Lê Macron yê yekê bî ku piştî çend rojekî hatina Colanî şam kirî destê xwe de ku pêkwaziya wî li hevkirina bi İsraîlê re yani destê cûhiya destê cûhiya li ser Macron gelekî xurte ez wê dizanim çapemenî jî destê cûhiyan de ye lê piştî li vê hevkirinê ew çû yani ez ê texmîn nakim ku wisa Macron belkî bi çend gotina bi devkî tiştan bibêje lê zahmet hatta ku berjewendiyeke wana mezin nava Kurdan de çê nebe ez dibêjim zahmet e yani êdî weke berê qesedê Parîzê ez Serpîl ka wextê ji me re bêj çixwasma rejîsora me Serpîl wextê me gelekî kêm bûye Ömer wisa gotê tê dawî ez bipirsim ez ji fehîmê şixî bipirsim ka kerem ke Yani tiştê Şeyh Mesud û Eşrefî Devî bi rastî gerek bibin mînakek ji me re. Yani nizanim her çi qasî didkarî waw û deverê tiştê yani çalakiyên Sûrê û Misêbînê û Cezîrê çêbî dibabînê ber hevdû di dersatê çi qasî em li hêviya wê ne heger yani xweseriya demokratîk kar bi dersê mezin zê jê derê xeyal tişkî gelkî giring e û ji millet re bidin xuya kirin. Ji millet re bêjin çima ev tişt hate kirin, çi rengî hate kirin, serkeftin bî yan binkeftin bî, çima me şer kir, çima em vekişiyan bi çi rengî ev tesîrên yan jî rola navnetewî çima bi vî rengî xirab li hember me hate seknandin wê pêşa roj çi rengî bê ev tiştê hinê êdî ji xweseriyê têne xuya kirin ku bitin xuya kirin ji hêza Sûriya Demokratîk tê xwestin ku bidê xuya kirin ji gelê me. Sema tiştî de bipirsim fehîm şike yani kîja dest ji vê yekê digereke we derxistin bîya Problema esasî ev e yani piştî vê saetê piştî ku ev 6 roj tiştên 6 roja diqewimê divê zelaliyek hebe. Serî de rêveberiya xweser yani ev pêvajo çawa qewimî beriya wî çi hat gotin yani beriya vê êrişê du roja weftekî heyetekî li Şamê bû hevdîtinan dikirin. Yani qirar ew bû ku peymanekî were bor kirin. Heta çarê me hev bû yani Heta çarê me hê ew bû. Wê rojê programa me hebû çi qewimî tiştek ez bêj programa me hebû min telefon kir bi rojnamevanekî re daxivim hevalê me wê derê ya go em li bendê ne ku peymanek were yani yani wisa hêviyek hebû yani ji ber ku digo wê İsraîlê İsraîlê re li hev bikir û bi qesedê re li hev bikir pekî tam di wê heyamê de ev êriş dest pê kir û piştî vê êrişê jî di sala çûnê de em bêjin qesede peymanekî çêkiribû û hemû hêzên xwe kişandibû bi çi awayî bawerî bi van qatîlan anîn ku wê peymana çêkirin hemû hêzên xwe kişandin. Yani dihat gotin ku qesede hêzê xwe nekişandiye gelek çekî wî giran heye lê qesede bawayekî eşkere got ku me bawerî anî wê peymanê bi gor wê peymanê me hemû hêzên xwe kişand li wan dera tu hêzê me tune ye.
ev biryara şer ya kul Halep'e çebu meclisa gel ya Halep'e rahatiyet çekirin. Yani kastabın eve dibe pişti ve saati bu havayı ki aşkere bu havayı ki zelal hem ji Revebriya Xusar ya Rojavayê Kurdistanê re û Bakur Rojhilatê Sûriyê ve hem jî Çarbeşên Kurdistanê ve û hem jî cîhanê re bi awayekî zelal van tiştena qal bikin bêjin yani di vî warî de aliyekî tarî nehêlin ku ji bo ew yekbûnakî nav Kurda de çêbû qelsiyekî lawaziyekî nexwe yan jî derfetek nekeve destê neyarê Kurda. Di vî warî de rolekî mezin dikeve ser milê Rêveberiya Xusar ya Bakur Rojhilatê Sûriye ser milê fermandarên qesede û rêveberên hemû Herebê. Başa bernameya xwe bidawî bikin saetê pêşeme de mêr Rojhilat û Îranê xwe pêşandanên wê derê bax bin temaşavanên hêjas divê bibêjin li hala Ewropayê ji bo Helebê ev taxên Helebê Eşrefiye û Şeyx Mesûd gelek çalakî hene li gelek deveran nûçeyê wan ji hêdî bi hêdî tên ez vê jî bibêjim wê bijarê me hebin wê bernameyê me taybet bi vê mijarê wê berdewam bikim lê ji bo vê gavên ji we xatir dixwazin fêma gelek spasî dikin ji bo hatira stûdyoya me Hüseyin Ömer'im spasî te dikin temaşavanên hêjas ji we jî xatir dixwazin spasî we jî dikin heta careke derê xweşê de bibînin.